Najraniji simptomi trudnoće se javljaju već oko datuma očekivane menstruacije i najčešći najraniji simptomi trudnoće su mučnina, povraćanje, pospanost i zamor, nesvestica, bolovi u dojkama, može se javiti i takozvano implantacijsko krvarenje, takođe pojačana vaginalna sekrecija i još mnogo toga, uključujući nekakve posebne želje za hranom i veću osetljivost na jake mirise. Kao što je sve individualno, tako je i javljanje simptoma trudnoće individualno. Postoje žene koje kažu da se osjećaju kao da nisu trudne i one koje osete da su trudne, odnosno osete promjenu u svom telu, već pre datuma očekivane menstruacije. To su sve nesigurni znaci za trudnoću, odnosno to ne znači da je žena trudna ako joj je muka. Može da joj bude muka iz mnogo drugih razloga. Takođe i svi ostali simptomi mogu da se javljaju iz raznih razloga, pogotovo kod žena koje jako iščekuju trudnoću. One će naravno jako paziti na sve što se dešava u njihovom organizmu i možda će primetiti nešto što i nije trudnoća. Implantacijsko krvarenje se javlja vrlo često i ono se dešava između 6. i 12. dana od trenutka začeća. Razlog za javljanje implantacijskog krvarenja je smeštanje embriona u šupljinu materice, gde nekada dođe do malog oštećenja nekog malog krvnog suda i dolazi do oskudnog krvarenja. Ponekada pacijentkinje pomisle da je to menstruacija, međutim razlika između menstruacije i implantacijskog krvarenja je implantacijsko krvarenje je oskudnije, traje 1 do 2 dana, praćeno je blagim grčevima, ali kod žena koje imaju bolne menstruacije to je daleko manji intenzitet grčeva nego kod menstruacije.